Достор, бұл жақта азыр бізге маалымат беріп отыр. Маалымат беріп отыр достор. Көріп достор, өндерді отастар достор. Они подставили, подкинули мне задний карман, когда ложили меня на пол во время маски-шоу. Вот. Но главное, мы успели выпустить на целый процесс Тажиева. Тихо! Им важно забрать наши компьютеры. Они думают, что в наших компьютерах что-то секрет. Наш секрет в голове, мы расследуем. Громче, Волод, пошла! Болот! Шындай достар? Мына достар, шындай беспределдер. Болот, держись! Болот, держись! Болып келген, болып келе береді достарымыз. Мынан көреді достар. Ушундай маскачан, Уралчан террористти алып кеткендей алып кетип атышат. Уят бул деген. Да. Вот так. Урлар менен күрөшкөн журналисттер ушинтип террорист сыяктуу кармап кетишти. Бул акмакчылык, бул жеткен акмакчылык. Люди в негодовании. İçinde kimler kaldı? Да, давай. А жок. Алып кетти да кыздарды. Куда? А куда его забрали? Куда его забрали? Кто знает? А где другой? Куда его забрали? Что, поехали? Вон. Акча коргон айта алма кайра. Ондогон журналисттер келишти. Журналистер, коргоочулар келишти. Зачем его задержали как террориста? Что он делал? Это компьютер не керек болду. Я не трогаю вас. Я не трогаю. Руки коюңуз. Колуңузду отамайсыз. Нет, а почему вы на нас? Руки берите. Берите руку. Вайнизат менен шектелген адамды компьютер эмне керек?
журналистерге. Қандайдыр дәлел бар ма? Сіз журналистерге жооп беріңіз. Мен қолым чөнтік сақтап. Журналистерге жооп бермейсіз бе сіз? Кто это вообще? Сіз эмне түртүп күч колдонуп? Это кто такой вообще? Адрес қандай? Жопер қойыласыз ба? Граждан работает. Сіз жооп бере. Эмне уялып атасыз жооп бере? Саши жанында болған Қашты! 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 Вы нас боитесь? Предатели! Предатели! Позор! Жоқ, сен айтсаңыз, эмне себептен жооп бере албайсыз? Сіз неге жооп бере албайсыз? Кишини алып кетип аткандан кийин жооп бериңиз. Жоқ, эмне үчүн жооп бере албайсыз? Биз комментарий кылабыз. Жооп бере аласыз ба? Эмнеден уламыз кармалды? Бул Кандай болду? Ташиев боюнча иликтөө кандай кешет бар? Компьютерде не кешет бар? А вы транспорт А почему вы внутри находились все это время? Ошо кабинетте чыгып келбейсизби? Жо, мен магазинден чыктым, магазин. Жо, адашып калдым мен. Эркин чыгаттыңыз. Эркин кирип чыгаттыңыз. Судан кургак чыгып келеби? Жо. Силер адашып атасыңар. Я никто. Аты жөнүңүздү айтыңыз. Аты жөнүңүз ким? Аты жөнүңүз ким? Аты жөнүңүз. Мага тошкондук кылбагыла. Бул машинага кирип кеткен да. Эмне түртөсүз? Эмне түртүп атасыз бизде? Турдуйм аны. Эмнеге түртүп атасыз? Аты жөнүңүз ким? Аты жөнүңүз ким? Аты жөнүңүз ким? Түртпө дейм аштан. Жок, сиз түртүп атасыз. Түртпө дейм аштан. Түртпөңүз, өзүңүз түртүп атасыз. Түртпө дейм. Түртпөңүз, не деп атасыз? Ким деп атат сени? Сен не деп атасың бутка? Суракка алынган убакытта. Саясий куунтукпу? Коркок. Достор, көрдүңүздөр, өзүңүздөр келип өзү ача албай калды машинени. Эмне айттыңыз негизи? Такыр. Такыр эчтемге дей алган жок, айта алган жок. Достор, ушундай маалыматтар. Менимче көп нерсе белгисиз. Мындай нерселердин бардыгы улан өрөт. Ийгилик достор. Мындай эфиримди мен аяктайм.